birasa nka hari urupfu rubaze neza. Ubutegetsi bwa Kinshasa burabyinira ku rukoma ko 23 intare za Sarambwe bavuye muri Uvira nta ngabo zitabogamye bahasize, ariko abaturage bakaraye kwarika mu buryo bukomeye ko babasize mu menyo ya rubamba mu bwicanyi karundura bw'abazarendo bari Karungu bari bamaze iminsi bihishe bagenzura akantu ku kandi. Iyo bapfupfunutse kuva ku 18 na 19 ubwo 23 yavaga muri uyu mujyi mu buryo bwuzuye, byarberanye mu buryo bwa nyabwo kugaragara barasa mu gace kitwa Kirumba ngo bararasa umwanzi ku buryo 23 yamaze kwakira impunzi zibarirwa mu bihumbi mu gace ka Kamanyura. Ibi byateje ikibazo gikomeye, ariko byatumye hahita humvikana diplomacy yihuse cyane z'abasirikare ba Coalition bari kugenzura Lac Tanganyika mu buryo bwuzuye bafatanyije n'abasirikare b'abarundi. Ubu uyu mujyi wa Uvira guhinduka gutya biri mu byago bindi bishya byongeye kwiyongera kubazo bindi Kongo isanganwe, ariko uyu mujyi wo wabaye akasa mutwe mu buryo bukomeye. Ubu noneho ntabyo kuca ku ruhande, reka tuza dusesengura ikibazo karundura ngo 23 yateje muri uyu mujyi, ariko noneho bishingiye ku gitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika no kugaragaza uburyo cy'ubutegetsi bwa Kinshasa ngo bwibeshe cyane ngo karibwo bugiye kugira noneho gahunda ikomeye cyane y'ubu bugenzuzi, ariko byose bikagendana noneho no kuzababazwa bikomeye ngo nibakomeza gucunga nabi. Ese uyu mujyi wa Uvira ubundi ni igiki kiwihisha inyuma ko bigaragara neza ko ushobora guteza ibyago ndetse n'imvururu mu buryo bukomeye hashingiwe ku bikorwa bya gisirikare rutura bishobora kwatangizwa mu buryo butunguranye, kuko ibintu biri kwabera byatumye isi yose yongera guhaguruka ikamenya neza ibiri kubera ku butaka bwa Kongo. Ibi katubigarukeho. Hagati aho Ndayishimiye yariye Karungu mu kiganiro kigera ku minota 45 yagiranye n'umunyamakuru ubarizwa mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba umwe mu bakomoka muri Angola n'umunyamakuru umenyerewe cyane mu nkuru ziharabika ndetse zivuga nabi u Rwanda, ariko akaba umuzindaro ukomeye cyane wa Kinshasa bamwita Hariana Velas Victoria, abarizwa muri White House, ariko noneho azwiho kuba akora inkuru ziharabika u Rwanda mu buryo bukomeye. Haherutse kwikoza kwa Ndayishimiye, maze ubundi perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yive mu buryo bukomeye mu kiganiro cyacishijwe kuri RTNC. Yagaragaje ngo uburyo ki ngo u Rwanda ngo ari ikibazo gikomeye cyane muri aka karere, atanga ubutumwa bw'uko Reditabara ndetse na 23 bakorana n'umuntu umwe, ndetse ko ubufatanye bwa Demokarasi ya Kongo n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi bwose bwirengagizwa n'uyu mugabo kandi azireza akafatanya na FDLR. Ibi byacikishije igikwa mu buryo bukomeye ku buryo yageze no ku rwego rwo gusuzugura ingabo z'u Rwanda ahereye ku bibazo bikomeye cyane byumvikana muri aka karere. Turaza kubigarukaho tunamenye neza iricengeza amatwara rikomeje kugaragaza n'abo Rwanda mu buryo bukomeye hashingiye ku ntambara karunduri barizwa ku butaka bwa Kongo. Turinjira muri operasiyo akantu ku kandi tukugaragariza amakuru y'ingenzi akomeye, byose bikubiye muri izi nkuru zikomeye ku mutekano, politiki na diplomasi. Ikaze mwese inshuti zacu z'akadasohoka aho muherereye hose. Aha ni ku muyoboro mugari amakuru agezweho kandi yihutirwa. Niba uri mushya akaba aribwo bwa mbere ugeze hano kuri umuyoboro, reba munsi gato cyane ahanditse like ndetse na subscribe maze ukoreho tubane 5 kuri 5 muri izi update n'amakuru yihutirwa dukomeje kugarukaho. Muri Uvira urupfu rwanutse, ibikorwa bya gisirikare bimaze iminsi byumvikana byo kugotaka gace gafashwe na 23 bikaba byararangiye bigashirwa akadomo kuva ku 18 zo ku kwezi turimo, ubwo 23 yatangazaga kita umujyi wa Uvira burundu, maze ubundi kawusigira ingabo zahoze ziwufite, ariko noneho ikaba byari byaravuzwe neza mu tangazo kizawusigira ingabo zidafite aho zibogamiye, bikarangiriza ingabo zihavuye zitarahagera. Ibi byateje ibibazo bikomeye birimo bwicanyi, ibikorwa by'ubusahuzi ndetse n'iby'ubugezi bwana by'umwihariko ku baturage b'Abanyamurenge baramaze iminsi n'ubundi bakorerwa ihohoterwa ritandukanye rishingiye ku kuba ngo bashigikira abarwanyi ba 23 ndetse bafite n'abandi bitwa MRDP twirwaneho bose bahangana n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibi byakuruye ikibazo gikomeye kuko uburyo cy'abazarendo bavumbutse bikagaragara neza ko no Uvira ari ikibazo gikomeye. Ibi byateje icyo biti hungabana no gutekereza nabi kuri benshi bumvise neza ibyabaye hano muri Uvira. Uvira yabaye ville de morte, kwicana ndetse n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Abaturage barenga ibihumbi ndetse banatumye 23 yagurutse ubutabazi bwaturutse handi Goma rwagati bugiye kurebeka hano muri Kamanyura, kuko abaturage rwose bahise bahahungira byihuse cyane, barahunga ibikorwa by'abazarendo biri guca ibintu nyuma y'uko ikiboko kiri kurisha ubwicanyi bugakazwa. Ibi bikorwa byose ngo bikabishingiye kubashigikiye 23 kwakira kwa Risiyo basasha ibitenge byose birafatwa nko guteranwa nk'uko abaturage kuri 23.
ariko hari ikibazo gikomeye kubera iki mama 23 yirengagije abaturage kubera igitutungo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo no kubahiriza ibiganiro ndetse no kumvira neza ngo amategeko yaramaze guhabwa. Ibi byose ngo bigaragaza neza ko atari ukutita ku baturage, ariko mama 23 ibi ntirabitangaho igisobanuro kuko uburyo ki Uvira ibintu byahise bisubirira uduba ko kanya, ndetse bikagaragara neza ko ari nk'ibikorwa byapanzwe noneho bigiye gutuma ibintu bisubirira udubi ngo nta kwita ku baturage. Byose byongeye gusubizamo ikikango gikomeye ku baturage ngo barafite ikizere mama 23 kwa gace cyangwa se ahantu hose bafashe bagomba kuba ngo noneho bagihari. Ibi biranatangaga irindi somo rikomeye rigaragaza neza ko inyeshamba ziramutse zikuwe muri gace kose zafashe byari ibibazo bikomeye, ibyo benshi badahwema kuvuga neza ko ari ikibazo kuri mama 23 igomba gukemura byihuse. Ubu tuvugana rero update muri Uvira rwagati, amati bihumbi aturutse Karemi andi agaturuka mu gace ka Baraka yamaze kurizwa abasirikare baza kwerekeza hano rwose muri Uvira rwagati, abandi baturutse mu Burundi. Ubu icyaka cyarake Tanganyika kiragenzurwa gatanu ku kandi na kwa Rasiyo. Aba FDLR bagarutse ku bwinshi kongera gupanga urugamba n'ibikorwa bya gisirikare byo gukura mama 23 mu nkengero za Uvira, nibyo bikurikiye ku ruhande rwa Kinshasa. Biravugwa neza ko za ntwaro karundura zirimo MPK1 izo bita 122 ndetse na BM21 zavaga i Burundi ubutitsa ziza zinjira hano muri Uvira rwagati. Ubwirinzi bushya bwa gisirikare burinda abasirikare ndetse n'indege, ubwo bwose ngo bwahagejejwe hagamijwe kugira ngo mama 23 noneho ngo naho yageze hose banze hakurwe bwangu, kandi bigaragara neza ko Kinshasa yari bifite mu mupango mu buryo bukomeye. Benshi bati ubundi mama 23 yakoze ikosa kuva muri Uvira, izi neza ko umwanzi wayo n'ubundi yaragitegereje. Ibyo byose ngo biteza ibyago bikomeye birimo no kwigaragaza. Ubu noneho ngo hakabatangwa umuburo ukomeye cyane ugaragaza ko mama 23 itabanje kwitondaga igaragaze neza ko ibikorwa bya gisirikare byaba bikomeye kugeza kuri urwo rwego byose byazabyara icyo bita intambara idashira. Ubutegetsi bwa Kinshasa ntabwo bugaragaza neza impamvu nyamukuru y'ibikorwa bya gisirikare karundura ngo bizagaragazwa nuko mama 23 koko kuva Uvira byaragize agaciro, ariko nanone kuri mama 23 ho hari ikintu gikomeye kigiye kuba. Intambara igiye gutangizwa mu bice birimo Sange, ndetse bikanavugwa neza ko mu bice birimo Runingo ndetse na Ruki mu duce mama 23 yakozemo defense zagatangaza itigeze ivamo, aho ariwe Kinshasa ngiri gutagitinga mu buryo bweruye. Wakabashobora guhitavuka imirwano yeruye kandi ikomeye cyane igaragaza neza ko noneho Kinshasa ngo iticaye. Ibikorwa bya gisirikare bisa nk'umupango mugari ngo byongeye gutangizwa. Ubu noneho ntabyo kongera gukina bihari, amasasa agiye kongera kuvuga. Benshi basesengura iby'urugamba ku butaka bwa Kongo bemeza neza ko intambara ikara iyo kugeza ubu ngo mama 23 yinjiye muri politike cyane ikava muri military, kuko ngo ibigirwamo inama iyo hari umunyapolitike mushya wongeye kwinjira muri uyu mutwe. Urugero nka Joseph Kabila Kabange bamaze iminsi bamubona muri mama 23 cyane. Ibinga bikaba ibikorwa bikomeye cyane ngo byagiye byigwaho bikagaragazwa neza ko iyo yamaze gukandagira muri uyu mutwe uko byagenda kose ari bihinduka mu bijyanye na military, hakimikwa diplomasi cyane. Iyi diplomasi nayo ikaba ngo iri mu bintu biteza ibyago bikomeye. Ibyo bageraho inama mama 23 bavuga ko yakwirinda kurwana, igaragaza neza imosiyo z'ibibazo bikomeye bya Kinshasa, kuko kumvwa kwa mama 23 bigomba gushingira ku bikorwa bya gisirikare apana diplomasi, kuko n'ubundi itigeze yitwa leta. Ibi nabyo biteza urujijo ndetse bikanatuma benshi bibaza kuri politike y'ahazaza ha mama 23 igenzura ibice binini mu burasirazuba bwa Kongo. Umutwe umaze kwiyubaka bidasanzwe, ariko n'ubundi uhuzwa n'u Rwanda mu buryo bukomeye bigendanye n'ubufasha, ariko nanone hakubitiraho ibindi bibazo by'umutekano muke, gukomeza urugamba ndetse no kwiyubaka. Byose bigateza ibyago byinshi kandi bikomeye, bigaragaza neza ko hari ibintu binini bikibura. Uvira irafatwa nk'ishano, ikibazo gikomeye kugaruzwa kwayo ndetse kwishimira ko yongeye kugarurwa mu maboko ya Kinshasa biracyari ikindi kibazo. Ariko n'ubundi ko mama 23 itari kure nabyo bikagaragaza ko urugamba uko byagenda kose rushobora gutangira, kuko n'ubundi kwa Rasiyo bizwi neza ko idashobora gutuza ngo itatangiza ibitero kuri abo barwanyi n'imitwe yabo iba irekerereje muri rusange, igaragaza neza ko igifite gahunda ikomeye cyane n'ubundi yo kwegera imbere mu bikorwa bidasanzwe bya gisirikare. Hagati aho katujye kuri General Neva yariye Karongo. Ikiganiro cy'iminota 45 cyaciye kuri RTNC cyongeye gutuma ibintu bisubira mu buryo bukomeye. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yongeye kugaragaza nk'u Rwanda nk'ikibazo gikomeye cyane mu mutekano w'aka karere. Avuga ko ubu ngubu noneho ingabo ze ngo
nubwo zifatanya n'ubutegetsi bwa Kinshasa ariko yirengagiza ubufatanye bukomeye cyane na FDLR kuko FDLR zifatanya n'igisirikare cya Kinshasa. Uyu mugabo utarahwemye kugaragaza ibibazo bikomeye cyane byo muri aka karere ariko no ntabigaragaza mu marangamutima hambaye cyane nyuma y'uko aganiye n'umunyamakuru witwa Harris Veras Victoria uturuka mu gihugu cya Angola uzwiho kuba umuzindaro w'ubutegetsi bwa Kinshasa no kwibasira u Rwanda mu buryo bukomeye mu biganiro bye byose agaragaza neza ko u Rwanda ari ikibazo gikomeye cyane mu mutekano muri aka karere. Yewe yagiye no gutanga interview nyinshi kuri perezida w'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo bwana Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yongeye kugaragaza byinshi kuri iki kibazo. Uyu munyamakuru wabazaga mu rurimi rw'icyongereza Ndayishimiye agasubiza mu rurimi rw'igifaransa. Ni ikiganiro kirambuye cyongeye guca kuri RTNC nk'uko twababwiye. Mu magambo Ndayishimiye ku bibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo yagaragaje ko u Rwanda kuba ari rwo kibazo ndetse n'intandaro y'ikibazo cy'umutekano muke muri aka karere arugaragaza nk'ikibazo cy'amahoro arambye ndetse n'ibiganiro byose bikomeza gukorwa. Ndayishimiye yatangiye ashimira u Rwanda na DRC ko bashize umukono ku masezerano y'amahoro bifatanyijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko yongeraho ko kwinyuramo anenga bikomeye cyane ko nta musaruro yatanze. Ati muvuga ko ubwo imiryango mpuzamahanga irebera ibihugu bikorera muri aka karere Amerika bikaba yarafatanyije n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda mu gushiraho amasezerano azashirwaho umukono, ariko ntabwo twishimira ko byageze bitanga umusaruro. Akomeza avuga ko imirwano ikomeje kuko M23 ishigikirwa n'igisirikare cy'u Rwanda kandi AFC M23 ari u Rwanda. Ubwo rero ngo ntabwo yumva neza ko igihugu cya Demokarasi ya Kongo cyagira amahoro mu gihe u Rwanda rugikomeza kugaba ibitero ku butaka bwa Kongo. Anasesengura avuga ko u Rwanda ngo rwo rutoza ndetse ngo rwahereza ibyangombwa byose nkenerwa ibyo bita Red Tabara, bityo ko Red Tabara nitera izaba ari u Rwanda ruteye ko Red Tabara tayibara. Yongeraho ko ibibazo byose bigaragazwa muri aka karere kari ikibazo gikomeye. Yakomeje agira ati rero ntekereza ko ubu ari umwanya wo gutuma u Rwanda rwumva neza mu gihe ko u Rwanda rwaramuka rubyemeye ko mu nzira z'amahoro ndetse na Kongo byahita bigira amahoro. Yavuze ko mu gihe utazi impamvu y'intambara byagorana kubona igisubizo. Yemera ko bazi neza ko u Rwanda ari rwo gashoza ntambara nubwo rubihakana, bityo bigoye kubona igisubizo kirambye. Yavuze ko igishoboka ari uko umuryango mpuzamahanga wagira icyo ukora mu gihe u Rwanda rukagera ku mahoro. Kuri Ndayishimiye asanga ibyo gukorwa mu buryo burimo gushiraho ingabo z'umuryango w'abibumbye hagati y'u Rwanda na DRC. Yanavuze ko ku rwego rw'akarere ka Afurika y'Iburasirazuba byagaragajwe ko ari bishoboka ari uko bafite ubwoba bwo muri aka karere ndetse n'ubushake bw'uko amahoro yaza. Ndayishimiye yavuze ko ingabo za EAC zoherejwe muri DRC zitarimo u Rwanda kuko zari zasanzwe ko perezida w'icyo gihugu atazemera. Izo ngabo ngo zagombaga kuba zitajyayo bitewe n'uko ngo AFC M23 batekereza ko n'ubundi wari u Rwanda bakorana. Yaharabitse ingabo z'u Rwanda karahava. Uyu mugabo udahwema kugaragaza ko u Rwanda ari ikibazo gikomeye cyane muri aka karere, ariko ubu noneho yararengeye mu buryo bukomeye. Ati iyo uvuze ko M23 irwana ifatanyije na Red Tabara, Red Tabara ni intwaro y'u Rwanda nkuko M23 ari intwaro y'u Rwanda. U Rwanda rutoza abanyabyaha b'Abarundi kugira ngo umunsi umwe bazatera u Burundi. Rero mu minsi iyi ntambara u Rwanda rwohereje mu myitozo ndetse barwanana hamwe. Yongeraho ko barwana bafatanyije na M23, ntabwo byakorohera gutandukanya M23 na Red Tabara. Ingabo z'u Rwanda ntabwo byakorohera kuzitandukanya, bose ni bamwe. Ayo magambo ya Ndayishimiye ashinja u Rwanda kuba umwe na Red Tabara yumvikana guharabika kw'ingabo z'u Rwanda nk'uko umutwe wa Red Tabara urwanira mu burasirazuba bwa Kongo uvuga ko Ndayishimiye ibyo byose bikora mu rwego rwa propaganda agerageza kuharabika igisirikare cy'u Rwanda, ariko byose akabigaragaza nk'ikibazo gikomeye mu kizatuma aka karere n'ubundi gakomeza kujya mu byago bikomeye bitewe n'uyu mugabo umwe wakomeje kuba ikibazo gikomeye mu mutekano w'aka karere. Nanone kandi guhuza ingabo z'u Rwanda n'igihugu cy'imitwe y'iterabwoba nabyo biteze ikibazo, ariko akirengagiza ko ingabo ze zikorana n'umutwe n'ubundi w'iterabwoba FDLR kuko umutwe ukorana n'ingabo za DRC, kandi izo ngabo za DRC zose zikaba zifatanya n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu kugerageza kumenasa ndetse no gutesha umutwe ubutegetsi kugeza ubu bw'u Rwanda. Ibyo rero bigaragaza neza ko ikibazo cy'umutekano muke kigihari kandi kitazigera gipfa kurangira mu buryo bworoshye.
si ibyo gusa.